ikaze mu makuru yacu y'aka kanya muri kumwe na Jeffrey Mutagoma na bagenzi banjye dufatanije kubagezaho aya makuru. Urukiko rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba rwanzuye ko ifatwa ry'inzu icururizwamo ya Union Trade Center y'umunyemari Tribert Rujugiro ritakurikije amategeko. Rujugiro ubwe yakiriye ate icyo cyemezo? Nacyakiriye neza, nacyakiriye nka kado ya bonane, ariko kandi nta nubwo cyantunguye kuko nemera ko ukuri uce mu ziko ntigushye. Uwo ni umunyemari Tribert Rujugiro ayabatwa muri Ethiopia ruracyambikanye hagati y'ingabo za leta n'iz'intara ya Tigre. Naho hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikigo gikora imiti cyitwa Moderna kirasaba uruhushya rwo gutangira gukoresha urukingo rwa COVID-19. Ayo makuru n'ayandi tubafitiye ni mu kanya duhereye kuri hirya no hino ku isi. Amakuru yo hirya no hino ku isi tuyahere mu ntara ya Tigre muri Ethiopia, aho umuyobozi wayo Debretsion Gebremichael yemeza ko intambara igikomeza mu bice byose iminsi ibiri nyuma y'uko ingabo za Ethiopia zigaruriye umurwa mukuru wa Tigre. Thomas Kamilindi nibyo atubwira. Debretsion Gebremichael yahakanye ko yaba yarahungiye muri Sudani y'Epfo. Yemeza ko ari hafi ya Mekele, bwa mbere mu butumwa bugufi yoherereje ikigo ntaramakuru Reuters cyo mu Bwongereza, bwa kabiri mu kiganiro yagiranye kuri telefoni n'ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri ibi biganiro bibiri bitandukanye, umuyobozi wa Tigre yatangaje ko intambara itararangira. Ati twataye muri yombi abasirikare batabarika ba leta ya Ethiopia barimo n'umuderevu w'indege y'intambara yabo twarashe muri iyi weekend, irahanuka ariko we ararokoka. Arega kandi na Eritrea baturanye ko nayo iri muri iyi ntambara ifasha Ethiopia. Yavuze ko ingabo ze zafasha abasirikare ba Eritrea atavuze umubare mu nkengero z'umujyi wa Wukro uri nko muri kilometero 50 mu majyaruguru ya Mekele. Kuri Debretsion Gebremichael, iyi ntambara igamije kurengera ubwigenge n'ubusugire bwa Tigre, intara y'abaturage miliyoni 6, kandi intambara izakomeza kugera ingabo za Ethiopia zose zigiye, niwe wabyivugiye. Ku rundi ruhande, minisitiri w'intebe wa Ethiopia Abiy Ahmed uyu munsi yahamagaje inama y'ikitaraganya y'inteko ishinga amategeko. Mu ijambo yayibwiye yavuze ngo itegeko nshinga ryacu ryaratewe, ariko kurirengera ntibyadusabye imyaka 3, byamaze ibyumweru 3 gusa. Ababisesengura bemeza ko yabigereranyaga n'intambara yisubiranamo ry'abenegihugu yo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yabaye kuva mu 1861 kugera mu 1865. Abiy Ahmed hakanye ko ingabo ze zitigeze zica inzirakarengane z'abasivili kandi ko na Mekele batazayisenya nyuma yo kuyigarurira. Mukomeje kumva radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari, leta ya Tanzania yafashe umwanzuro wo kwimura impunzi z'abarundi zari mu nkambi ya Mtendeli zigashyirwa mu nkambi ya Nduta bitarenze mu kwezi kwa kabiri umwaka utaha. Izo mpunzi ziratinya ko icyo cyemezo cyaba gihisha umugambi wo kuzisubiza mu Burundi ku ngufu. Umva ko mugenzi wacu James Joven ukorera muri Tanzania yaganiriye n'izo mpunzi mu nkambi ya Mtendeli. Twebwe mu ncamake iyo nkuru twavuga ko twayakiriye nabi kuko byari maze iminsi ibiri mu rukurukuru, ariko twahavuye twumva ko ibaye inkuru. Ikibazo rero cyo kuvuga ko ikambi yugawe hanyuma tugaheza tukwimurirwa mu yindi kambi ni kibazo benshi twiyumvira ko twohitamo tukaja muri iyo kambi bazoba bateguye, kuko haba mu gihugu ntiturabona ko hageze yuko twe dushobora gutaha. Ego yanavuze ko hakenewe ko dutegerezwa abantu tukiyandikisha ku bwigenge bwacu. Twe impungenge turafise impungenge z'uko, kuko uravye ukuntu yahagurukije abajejwe imfungurwa, aranavuga ko bo bari bo batuma mbere benshi tutagenda, ariko bakibagira ko ikibazo twahunze mu Burundi nibo kikihari. Rero mu ncamake ico kibazo ubwo butumwa yarazanye twabwakiriye nabi, ariko baravuga ngo utigaba ntigaburira. Twe turarindiriye cyo bazokora nico tuzoshira mu ngiro. Je ku by'ukuri byanguye nabi kuko iyi kambi twe twarayimenyereye, kandi ikindi
guhamishwa mu yindi nkambi bidutera amakenga. Sinzi ko boba batwirukanye, nta kimwe turamenya, ariko twari tumenyereye ino nkambi. Kandi ikindi umubano ntituzi ngo uzogenda gute mw'iyo yindi nkambi. Mu bisanzwe naryakiriye nabi bivanye n'ukuntu aho turi twasa n'abahamanyereye n'ubwo impunzi atabwigenge igira muga gusa mu gihe kubera ntifuza no gusubira mu gihugu nohitamo kuja induta. Uruhombo tuzogira ubu mu kubaka twiyubakira dukoresheje ingufu zacu n'uburyo bwacu nk'impunzi, bisigura tumaze kuva aho twari twamenyereye, bisigura twasize inzu, dushobora kugenda hariya bagaca tubwira naho twiyubakire, bisigura tuzokwama mu mvune n'uburuhe budahera. Igikurikira nuko ibintu mu kwimugwa bikunda gupotera, ugasanga mu bihangare iminsi nk'ibiri kugira ngo mushobore guhabwa inzu, kandi aho twari turi imutenderi hene umuntu yaba mu nzu y'amabati kandi yari yayiruhiye arayubaka ayiruhiye. Rero aho umuntu azoba agiye azoshikira mu nzu y'amahema, kandi nico kizotuma tubaho nabi bivanye nuko ibintu vyacu bizoba vyapoteye kandi ntibitunezereje cyane. Kubera nk'umunyeshuri bizosaba abanza ahagarike hama yongere yige mu wundi mwaka, kubera azoba ayaciriye hagati, kuko kwimuka burya biragoye. Ubu usa n'umuntu utanguye ubuzima bushasha. Rero muri ico gihe kubera abanyeshuri batazoba bararangiza umwaka bizoba bigoye rwose. Mbona yuko umenga bashatse kutwirukana kuko bamaze kudukura mu nkambi kandi twari tukiri benshi, utavuze ngo twari bakeyi twagabanutse, bisa nk'uko batwirukanye. Kimwe gusa ndabona hari uruhombo runini tugiye kugira, ko bamwe bari bariyungunganije bararima, abandi bari bafise imigambi itandukanye, ariko izi ngingo zimaze gusohoka turabona ko tugiye kugira ibibazo bitandukanye, ariko nta kundi bizogenda. Uko UN izobikora na leta ya Tanzania tugiye kubishira mu ngiro. Ariko ikibazo kuja mu Burundi kwere haracari bado turacarindiriye, ariko nimba bo twimura aho dutwara hose bazagende bubahiriza agateka k'impunzi. Ijambo ryavuzwe nuko yavuze yuko umuntu atazobashimye kwimugwa yotaha. Biboneka neza yuko kwimugwa atari neza ku Barundi, ahubwo ineza babagombera bo bipfuza yuko botaha batarinze kubimura. Rero bavuga ati umuntu atazuba yemeye gutaha ni ukuvuga ni ukwimugwa. Iryo yimugwa ntabwo rinezereje cyane ku mpunzi z'imutenderi. Kuri izo ngingo bafashe nosaba leta ya Tanzania hamwe na UNHCR ari ijeje impunzi, nuko bo kwicara bakaraba abafise ibibazo nkoramutima kandi vyumvikana, bakaraba uko babafasha bakabakorera nk'uko impunzi za kera zakorewe. Je nosaba ko boturabira neza bino bintu bakabitunganya, kuko ntituvyumva ukuntu byoba bimeze, intumbero yavyo ntayo turi. Nk'igisabo kuri leta ya Tanzania na UN izezwe impunzi, twebwe abantu b'imutenderi bo tureka tukaba imutenderi, kubera ko twamaze kwamenyera, hama bakabandanya bimura bakabandanya bahungura, hanyuma abipfuza guhunguka bagahunguka ku bushake bwabo, abatavyifuza nabo bakabandanya bayimutenderi, kugira ngo amashuri abanyeshuri bayimirije guheza baheze, n'abandi baguma babandanya ibikorwa bibandanye birangurwa atakuza gutangura ubundi buzima bushasha mu yindi nkambi. Nico nagomba gusaba impunzi zo mu nkambi ya Mutendeli mu kiganiro na mugenzi wacu James Joven. Urukiko rw'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba rwanzuye ko ifatwa ry'inzu icururizwamo ya Union Trade Center y'umunyemari Tribert Rujugiro ritakurikije amategeko. Iyo nzu yari ifite agaciro ka miliyoni 20 z'amadolari, yafashwe mu mwaka wa 2013, itezwa cyamunara mu 2017. Leta yavugaga ko nyira yayifitiye umwenda w'amadolari agera kuri miliyoni 1,100,000 y'imisoro. Tribert Rujugiro yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana, habanza kumubwira uko yakiriye icyemezo cy'urukiko. Nacyakiriye neza, nacyakiriye nka kado ya bonane, ariko kandi nta nubwo cyantunguye kuko nemera ko ukuri guca mu ziko ntigushye kw'amaherezo kugira ngo kukagaragara. Hashize imyaka 7 umutungo wanyu ufatiriwe, ni ryari mwafashe icyemezo cyo kwitabaza ruya rukiko? Umutungo wafashwe mu kwezi kwa 11 twari twamaze kurwitabaza, kuko hari iminsi igenwa ntarengwa yuko ujya kwegera urukiko bahereye igihe igikorwa cyabaye. Babifashe mu kwezi kwa 10, mu kwezi kwa 11 tubishyikiriza urukiko, hanyuma muri 2017 tumenya ko bayigurishije, nta nubwo babitumenyesheje.
nabwo turongera tubigeza mu rukiko rubyongeramo. Nicyo gituma wabonye ko na biriya byo kugurisha bavuga yuko bitari bikurikiye amategeko. leta y'u Rwanda biragaragara ko itemera ruriya rukiko. Iramutse idakurikije imyanzuro yafashwe na ruriya rukiko bizagenda bite? Icyajyanye muri ruriya rukiko cyane cyane kwari ukwereka amakungu y'uko iriya leta iriho nk'uwirenganya abaturage, si igihe yarenganije jyenyine. Abavoka bacu bazareba uko bizagenda, batugira inama y'icyo twakora, ariko icyangombwa ni uko twifuzaga ko isi imenya y'uko bandenganije. Mbese uretse UTC nta wundi mutungo wanyu wafatiriwe na leta y'u Rwanda byitirirwa ko udafite nyirawo? Ni myinshi, ibintu byose nari mfite mu Rwanda barabifashe. Nari mfite uruganda rukora inkweto za plastique bararufashe. Nari mfite uruganda rukora inzoga y'ibitoki bararufashe. Nari mfite inzu nari nujuje n'abagamo barayifashe. Nari mfite amazu nkodesha barayafashe. Ikintu cyose nari mfite mu Rwanda baragifashe bishingikirije kuri iriya tegeko. Ubu se ibyo byo hari icyo muzakora kugira ngo murebe uko mwabyisubiza mwifashishije amategeko? Nibwira ko ruriya rubanza uko baruciye bakerekana ko ririya tegeko ridashobora kubaha uburenganzira bwo gufata ibintu byanjye ishingiye ku rubanza rwaciwe. Icyo gihe nibampa UTC, icyo gihe n'ibindi bazabisubiza. UTC yafashwe muri 2013 ariko igurishwa muri 2017. Icyo gihe cyose inyungu iva muri UTC yajyaga mu mufuka wanyu cyangwa yajyaga mu mufuka wa leta? Amafaranga y'ubukode yose yinjiraga mu mufuko wa leta, kandi ideni bavugaga mfite ry'imisoro ryabaye ndahari. Iyi kontrole bakoze ntayo nzi, nuko bayikoze sinkuzi, ariko ibyo ari byo byose ko bari bafite amafaranga yanjye, aho kugurisha inzu bari gukora muri ayo mafaranga bakariha iyo ideni babasabaga. Ryanganaga rite? Amafaranga mwari mufite yavuye muri iyo nzu yanyu yanganaga iki mugereranije n'ayagurishijwe? Ngereranije mu myaka ine bari bamaze kwakira amafaranga arenga miliyoni 5 z'amadolari. Ayo ikigo cy'imisoro yishyuzaga yari 1,100,000. Hanyuma abayiguze nabo ntabwo bizwi neza, ntabwo mfite inzira zo kubitahura, ariko bisa naho ari sosiyete yabo y'icyama yayiguze, ariko ibyo nta kimenyetso bifitiye. Ni ibintu byo kureba. Bwana Rujugiro, urukiko rwanzuye ko muhabwa 500,000 by'amadolari by'indishyi y'akababaro, ndetse mugahabwa n'amafaranga yakiriwe mu gihe iyo nzu itari mu maboko yanyu, uhongeweho n'amafaranga iyo nzu yanyu yagurishijwe. Ibyo ni ibintu mwishimiye? Ntabwo nabyishimiye. Ni biriya bavuga ko nta mwonga uburisata. Byose byari byagenze neza, ariko kuvuga ngo bampa amafaranga bagurishije iyo nzu kandi itegeko ritabaha uburenganzira bwo kuyigurisha, ikindi nkaba ntarabaye mu gihe cyo kuyigurisha ngo menye ukuntu yagurishijwe, numva atari byo. Numva bansubiza inzu yanjye, hanyuma abo baguze nabo bakabasubiza amafaranga yabo. Yewe ntabwo nshaka kugurisha. Hari umugambi mwaba mufite wo kuba mwajuririra icyo cyemezo? Ntabwo nabimenya, abavoka banjye bariho barabireba, ubwo nibo bazangira inama y'icyo nakora. Bwana Tribert Rujugiro, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya mwahaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze Venuste. Umunyemari Tribert Rujugiro mu kiganiro na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda, Kiliziya Gatolika yiteguye kwakira Karidinali mushya Nyiricyubahiro Antoine Kambanda watangiye imirimo ye ku mugaragaro ejo bundi kuwa gatandatu, amaze guhabwa ubutumwa na Papa Francisco. Yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana akimara kwakira ubwo butumwa.
nyiricyubahiro Cardinal Antoine Kambanda, mbahaye ikaze ku ijwi ry'Amerika. murakoze. Nshimishijwe no kubakira ku ijwi ry'Amerika kuri uyu munsi mwambitswe ikamba mugahabwa inkoni n'inkuyo nka kardinali mushya w'u Rwanda. Ubu butumwa bushya mwabwakiriye mute? Nabwakiranye ibyishimo. Ni inshingano nshya mpawe kuko Kiliziya y'u Rwanda yinjiye mu mateka. Hari intambwe iteye mu rwego rwo gukura nyuma y'imyaka 120 ivanjiri imaze igeze iwacu. Mubaye umwe mu bakardinali 28 b'Afurika. Ni intera ikomeye cyane kuri Kiliziya Gatolika mu iterambere ryayo ku mugabane. Ijambo ry'Imana ryafasha rite abakristu mu kwiteza imbere? Afurika ni umugabane w'isi ufite abakristu bagenda biyongera. Ni Kiliziya iri mu gukura. Dushimishwa n'uko irimo kugenda ishinga imizi. Tubona abapadiri, tubona abiyeguriye Imana, tubona za Kiliziya. Ni Kiliziya iri mu kubyiruka, kandi tukaba dufite abantu bakunda Imana, bubaha Imana nubwo bahura n'ibibazo byinshi, ariko nk'uko nyir'ubutungane Papa yabitwigishije, turi mu rugendo, kandi muri urwo rugendo tugana Yerusalemu, urugendo rutunyuza ku musaraba ndetse n'ibyishimo by'izuka. Ni ukuvuga rero ngo mu Afurika ihura n'ibibazo byinshi by'intambara, by'ubukene, by'inzara, ariko muri urwo rugendo Nyagasani Imana turi kumwe, kandi tumwizere, twe guteshuka ngo tuve mu nzira ze, ahubwo tumukurikire, niwe uzatugeza ku mukiro. Kiliziya y'u Rwanda ndetse na leta y'u Rwanda ntabwo byakunze kuvuga rumwe, cyane cyane nyuma ya jenoside yabaye mu Rwanda. Ni gute mwebwe uyu munsi mubona umwanya muhawe w'ikirenga muri Kiliziya muzashobora kuba nk'inkingi kanagazi y'ubumwe n'amahoro by'Abanyarwanda? Ikigaragara ni uko twese tuba tugamije ikintu cya kubaka umuryango w'Abanyarwanda, icyakubaka ubuvandimwe n'ubumwe bw'Abanyarwanda, icyabafasha kwiteza imbere no kugira ubuzima bwiza bukwiye umuntu, umukiro Imana twifuriza. Gusa rero hari igihe uburyo bwo kubikora cyangwa se inzira zo kubigeraho zinyurana. Aho rero niho mu kuganira ngo buri umwe wumve ko agamije icyiza, nubwo yanyura mu zindi nzira ariko agamije icyiza, dutahiriza umugozi umwe. Ni ibyo bigenda bifasha kugirana icyizere no gufatanya mu byo duhuriyeho, kubahana mu byo tudahuriyeho, n'urukundo muri byose. Tukiri kuri Kiliziya y'u Rwanda, nyiricyubahiro Cardinal, hari umwe mu bepiskopi wakoresheje ijambo kwijandika, avuga ko hari abasaserdoti bijanditse muri jenoside. Hari bamwe bahamwe n'icyaha baragihanirwa ndetse baragifungirwa. Muri bo hari abafunguwe ubu ngubu bari hanze, ariko ntabwo bemerewe gusoma misa. Iki ni ikibazo kiriho kivugwa muri Kiliziya y'u Rwanda, mwebwe mukibona mute? Ikibazo cya jenoside ni ikibazo gikomeye. Amategeko ya Kiliziya ntabwo yigeze, mu byo yagennye ntabwo yigeze Kiliziya itekereza ku bapadiri bashobora gukora jenoside.
ubwo rero ni ukuvuga ngo hari ibintu bikigwaho ariko wakurikiza disipurine muri rusange ya kiliziya. nuko iyo umuntu ari muri situwasiyo niko navuga itaranoga aba asabwe gusenga ku giti cye, ariko noneho no kwirinda kuba ibintu byakomeretsa abakirisitu, kuko igitambo cya misa aba ari abakirisitu umuntu akivugira, ariko atashobora no gutura igitambo cy'ukarisitiya wenyine. rero bitarashobora kunozwa, ni ibintu tutarabonera igisubizo, kandi na kiliziya idukuriye nayo yavuga ati ntaho byigeze biba. Kiliziya y'u Rwanda kimwe n'andi makiliziya ndetse n'ibindi bihugu by'isi byahuye na kino kiza cya COVID-19 ku buryo ubukungu bwa kiliziya y'u Rwanda butifashe neza. Nzi neza yuko nta mafaranga muzavana i Roma yo gufasha kiliziya y'u Rwanda, ariko nk'umuntu uri ku isonga rya kiliziya y'u Rwanda muzafasha iki za diyosezi zimwe na zimwe zifite ikibazo cy'ubukungu kugira ngo n'abasaseridoti bashobore kubona ifunguro rya buri munsi n'ikibafasha gukora akazi bashinzwe? Nyiricyubahiro Karidinali, ubukungu bwa kiliziya ni abakirisitu. ku buryo rero iyo tuvuga ubukungu bwa kiliziya tugomba kurebera hamwe n'abakirisitu muri rusange. niyo mpamvu kiliziya iharanira n'iterambere ryafasha abakirisitu kugira ubuzima bwiza, gukora cyangwa se imishinga y'iterambere yabafasha. icyo gihe rero ari na kiliziya ari n'abapadiri, naho ubundi mu gihe abantu bakennye bashonje, nanone ntabwo wavuga ngo urareba padiri gusa, kuko nawe niyo hari icyo abonye agisangira n'aba bakirisitu b'abakene. ni muri rusange rero tunafatanya ndetse na leta mu kuzamura imibereho y'abantu, kuko uko abakirisitu bagira ubushobozi ni nako na kiliziya nayo igenda ishobora gukora neza kurushaho. ni ikibazo rero turebera hamwe, cyane cyane ko ubu ngubu nyine imfashanyo ziba hanze zagabanutse cyane. Ndabashimiye cyane Nyiricyubahiro Karidinali Antoine Kambanda ku bw'aka kanya gakomeye muhaye Ijwi ry'Amerika. murakoze nawe, ubutumwa bwiza. Karidinali Antoine Kambanda ategerejwe mu Rwanda muri iki cyumweru. Ibirori byo kumwakira bizaba ku cyumweru gitaha ku itariki ya 6. Perezida w'inama nkuru y'abepiskopi mu Rwanda, umushumba wa diyosezi ya Butare Musenyeri Philippe Rukamba, nibyo yaganiriyeho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana. Umukardinali abakomoka ahantu, abafite umuco w'icyo gihugu, akagenda nuko agafasha papa, ariko rero aba ari umwana w'igihugu akomotsemo. ibyo byose rero mbere na mbere ni kimwe cya mbere dushimira Imana, nuko twagize umukardinali. ni icyubahiro ku Rwanda, ni icyubahiro kuri kiliziya y'u Rwanda. nubwo tuzi ko twanyuze mu bintu bikomeye nka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, tuzi neza yuko Imana itugenda imbere, ari igenga amateka yacu. nubwo tutaba tuzi neza uburyo bwayo, ariko kiba ari ikimenyetso cy'uko Imana ituri hafi. hanyuma rero ibindi ni uko urabizi uko tugiye i Roma kuva ku gihe cya nyir'ubutungane mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri, bahora batubwira yuko batumva ukuntu mu Rwanda, igihugu cy'abakirisitu, si n'abakirisitu gatolika gusa, ariko u Rwanda rufite abakirisitu bangana kuriya, ruba rwaragiye rukagera kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, kandi ubundi abakirisitu ikibaranga ari uku gukundana. kuva icyo gihe rero
uburyo bwacu bwo kwigisha abantu bwibanze cyane ku isanamitima, bwibanze cyane ku kongera kubana, ku gusaba abantu abagize nabi kubivuga bagasaba imbabazi, abagize neza, abababaye, ababiciwe, abagiriwe nabi, gushobora kubabarira. Ibyo rero ni ikintu twakoze kuva icyo gihe urebye kugeza na n'ubu, hasize imyaka 26, ndetse ubu bigeze no mu maparuwasi. Usanga amaparuwasi agerageza gufasha abantu kuva muri icyo kintu cyo kuvuga ngo wenda byarabaye nuko byararangiye. I Roma Karidinali Kambanda yakorewe ibirori. Mwebwe mu Rwanda hari icyo muteganya? Hari akabaruwa mwandikiye abakirisitu mubabwira iyo nkuru nziza? Tuzagira twebwe igihe cyacu cyo kumwakira ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 12. Ni n'ikintu twavuze hose. Ntabwo twagombye kwandika indi baruwa nshya, ariko turabisobanura, kandi icyo gihe bizongera bivugwe kuko ni igikorwa kizaba ku mugaragaro. Twasabye gusaba abakristo bose kuzumva, kuzafatanya kugira ngo kuri uwo munsi tuzashimire Imana, tumusabire nawe, kandi ko ari n'umunsi izaba misa yo gushimira Imana mu maparuwasi yose yo mu Rwanda. Imikoranire hagati ya leta y'u Rwanda na Kiliziya ntiyamye ari nta makemwa. None ukuza kwa Karidinali Kambanda kuzongera iki mu mikoranire n'ubusabane hagati ya Kiliziya na leta? Imikoranire yacu na leta imeze neza. Turafatanya, dusanzwe dufatanya mu bijyanye n'amashuri, mu bijyanye no kuvura abantu, dusanzwe dufatanya mu bintu byinshi. Hari igihe kuvuga wenda no kurangira n'ibizanarangira vuba, kumva yuko wenda ukumva amateka y'u Rwanda na Kiliziya. Muri ayo mateka y'u Rwanda, kuko hari ababa bavuga bati ubu ngubu byose byatewe namwe, abandi bavuga batoya si twe twabiteye, ni ikibazo cy'abanyarwanda bose, si ikibazo cya Kiliziya Gatolika. Ibyo rero ni ibintu bizamara igihe, kugeza wenda igihe abantu babyigiye neza. Ariko ubundi leta yo tumeranye neza, turafatanya, turumvikana, abayobozi turahura hirya no hino. Perezida wa Repubulika yaje no mu gihe Karidinali Kambanda yabaga Arkiyepiskopi wa Kigali, yari ahari. No mu bindi turahura, nta kibazo dufite ubu ngubu hagati mu cyerekeranye n'imibanire hagati y'u Rwanda na Kiliziya. Nyakubahwa Musenyeri Philippe Rukamba, ukaba uri na perezida w'inama nkuru y'abepiskopi Gatolika mu Rwanda, ndabashimiye cyane ku bw'aka kanya muhaye Ijwi ry'Amerika. Murakoze cyane namwe.